For a mobibia aquaba mobibia achen eba Coastal TV morning mix kasebo eso kasebo ya aboafo asoya se ayade brewo no eye National Petroleum Authority omo any diesel gift shop na asoya se anope de kasebo ede ebrewo midin ede AFIBA ESSIEN yensemre no yenhwe nsema anope ubeti nubi yebeko Agri Memorial Zion Senior High School eho na PTA paying for ashe na omaye mechanized borehole fefefe ediama school no yebesanso akọ ekon na ekon omanfo a ewo ho no aye oye kese pa ede atia mpanyfo esanse see defense a mpanyfo pesa omoye no omo ne mpanyfo enya adwen krakra senti a omo ne omo nya adwen no yebekọ ne yakwakotie ensem no emunchiremu Coastal TV waweni ma waweni Community Connect efiade di enim ya ye kwa akoye no ye de ko tantwe ayiko electoral area na emu nsem no ebusiafo ye bebo ama monso matibi nsem bia ka we ho na no pay ye de ebremo ewo Coastal TV morning mix kaseboso Afe jimre na tie nsem no enchemu wo Agri Memorial Zion Senior High School no PTA Michelle Parents Teachers Association eye awofo ene achechefo nkabomuko no abomoden aye mechanized borehole fefefe ede ama school no we nyina eye senti a ebeye na nsu a ho kwa atwe ewo school mu ha ma school mofra ebre no eso ebetwa kra na ye call Agri Memorial Senior High School no yene PTA chairman edi nkomo PTA chairman Omar bin Abdallah edi nsembi etudwa na nsema okan no yenko ne ekotebi. Actually, government have a full control of doing what's supposed to for the school as Agri Memorial, but as parents we also have a responsibility. Probably the school is free senior high school. We cannot always rely on the free senior high school. So as parents, we should try as much as possible to also do something for the school. Not only this water issue, we have the first phase of this water project. Last year, we commissioned it and give it to the school. This is a second water project. So also have finished handing over to the school. We have the third phase of this water project. And we are praying by the end of this year, we'll do that phase 3 of the water project. Not only this phase 3 issue. Now, last year, we tried as much as possible to give a communication network to the whole school. Because at times the parents will come, I'm searching for my ward, I'm searching for my son, they could not. So this communication gadgets, one at the guest side will mention your ward name, definitely the ward will come. So we also provide a communication gadget for the school. Apart from that, we have 100 beds, dual beds, are giving that to the school as well. And all the little repairs in the school, we have been doing it. Immediately they'll call us, we will come and fix it. So we are doing our possible best to know that Agri will have a better future. And we are praying that Agri to become the most, or the best among the best of the secondary school in Ghana. So we are intent to do more. So far as always, we will fall on the parents. Later they will put them together. Then we'll give to the school as well as we are doing some projects. Last year too, we'll try as much as possible. At the Christmas, we'll do something small for the entire school, from the laborer to the high rank, for motivate them, for them to also maybe look after our kids or taught them what we need, or what we need from the kids or from the teachers. At the end of the day, will be that, oh, my ward has get what to prefer or what I want her to do or what I want him to do. So we thank the school always helping us or supporting us in terms of informing us what they need, and as well as
more times the parents who are contributing to the school. PTA chairman Anusi Yepe and a Bob Penny school prefect or Agri Memorial Senior High School hall now on so a cancher any day Niji Ajene Quaya mechanized borehole in so a befa Abura addition for a school. Grateful for this project and then the many other you've already done and the ones you are yet to do, and then we pray that you keep doing them for us because we need a serene environment to be able to learn, and all these ones are adding up to the things that will make us comfortable in the school. We are so much grateful and pray that may God bless you and continue to replenish all you are losing in order to give us these things. Thank you very much. Never pity and pay for Eddie Bohoi Eshe school now and Sano addition for a woman so be any G pa na omudia who see to Num Ankasa and Danyanko Ponce as also dan paying for Swasi so my bomode akeka omo na omaye ade papa to say Ediama school. Parents, you are the sweetest, the greatest and the best. Our parents, you are the sweetest, the greatest and the best. We honor you, we salute you, our parents, you are the sweetest, the greatest and the best. We honor you, we salute you, our parents, you are the sweetest, the greatest and the best. Good morning. Today I stand before you as the main head girl of this noble institution on behalf of the student body and all the staff to thank you very much for this wonderful project you've given us. And gone were the days where we used to come all the way to the boys' side to come and fetch water when we don't have water. But we believe that with the help of this project, we'll be able to stay in our comfort zone and even fetch water. And we thank you so much. We love you. We pray that may God replenish all that you've lost in trying to get this for us. And may your pockets never go dry. God bless you. After free Agri Memorials Zion Senior High School na yomboshi enko ekon na eho ena omanfo binuma ewo ho no omani nje kra omani abreko Martin tesukoko e de ato efom ene sen employing for your margin say ombesi di sea defense e de ama omanfo di misan say epono ebo ba ni bebre abubu nkofo dan nyina nanso no omanfo binum ene employing for enya de esan say Ejuma teacher nipa bebre na eye ewo ekon no eye eposo ejuma anaso say omo ya afarefo ano omo chinam ne science no eya na omo hia baby a omo boat no anasa hema no be pa wo beach ho na so omo ye waden so omo be sea defense na che say omanfo entimi enye omo ejuma sane ese na efata san so omo nya baby emfa omo boat no ema mesi ewo epona no ho no ne santi omo ye oye check ese pa na ebinum ka say yen sea defense o yen sea defense no ebinum so ene mpenfo enya de enya adwene kra esan so ka say enye se omo be sea defense na mum no omo ma asase ne na ho pa se ne be ya Mafra eye oposo ejuma no omo ho beto omo na omo nya baby e de omo boat no ababesi ewo epono so amafo binum e che omo adwe omo ni Coastal TV e kasaye yentie ensem a omo kaye ni bi amwaji akimela pia on fifi la pia ndc na ye we promise be na you got the power you gonna new organami see defense organami nyate foto mudala panami o won nyahwe potoma kaka manyanke dede aduaka mala fifi la heke nyekwa na manyanke nyenwo afudan fifi la fio kaka de share nyu kukukunyare na ricket na kukukunare na mahama na kukukunare na aka George kukugara kunare ni because adama akwama kemala fifi lafia akomumu abo menya fie motu de motu fia de va ahaya kwala fia jibalama kana mamonyeza yakomu de jiere marakma de shifike motu kama de kukugana George madle kukugara na George madle kukugara na George na madle kukugara na Ricket madle kuku matu mawe kala jiko ade kuku ne
Maga chokia no puji kuku ba emaya gbono ogu mede kuku ne tanye kata assemblyman agboko mede kuku shaku no kwereji no winami e support kunkoma hey ekwan am de hen major problem pa ye ekwan hen see difference another big coaching it's from 2016 na ya agbo abana na from 2012 mpo ya agbo abana na ya me na aduma oye abene be so e da tuna yin ma wa start oye hen ejumani men oye see difference but ti me funa wo krom one was see defense in one pay break water one sense one pay in there the higher fishing community so one fishermen away na when na obi ko sekendi bi ko agri ko si bi ko mori na azin nti one pay there one so wodwira ha ama hen youth no so wo ekona han hen ma me funu wotwan na na azin one so wetum na watam na we generate some income no that way yan family nti we nem obeda obesi defense is ibi mo pay in ibi mo so pay it why are they bien ibi pay see defense ibi mo so pay landing dating nti na em da na pay na yan engineer na be there obesa te adwuma oza te adwuma na oye kromofon oboche nku there one pay see defense one pay landing beach nti oni asema sisi ya etina homa sisi ya say ebahwe won the engineer oba fa na machines wazoko yo nti ebesre abanen yen crazy or your fishing community amma yen apofin na when ya otukon ko ha say in that Tuesday Monday when na obi akọ won ko gitema abe 3 weeks another month ansana baba oy da ma o meko ni economy page because ejuma titire wa anye apodwumen so ontum juro head ma o me so ebe nte be sra abanen na imide obeye nte be sra aban na on chere bia mozo machine koi wa san wona kasa na wa bana basat yan break water landing meeting ozami landing meeting na wonde se ebe mo na ekone bi da ho oye o stake na chiri won last time bi yan before be ma yen ka gina wo mo hwe de botum watu azna akopum no that mean nti baby they say so banda mpo de landing meeting yan fena be na botum ya kire won na bia watu no de save ha me na manyen so ye tumo no we nyon we tumo wa ye djuma nti bebe ebela ne beji da no ibi wo pa na nda mpo se wo bompa ibi bebi abon ma wa ye si djumezi fi do one shot ni na meka honorable asemi mama ho ni ye tun wa na bala meja nyankopa na otie yin ni so frema djumezi ya na da ansa na wo be she djumezi na ase ni na no zikan hene MC obey onye community no mpemfa wo wona wo kebia okwankan no wanwa no bobongwa ma wo cheche nsem zo wo pede wo yeni na wo ka wo de ne wo zechen at me fide zo wo ka wo zechen ni na no oye si defense a wo bo abaye wo boton baba no wadaji ifefie no lububu no wo bo aboton no wadaji but wo ben so wo be start to community no so dodo na so se ye ndama se yitum ne ye landing beach aman ya apofo no wutum wudura ha chano so be de ne oboboa na ebinum so won so wadan so obu mu wose mpempren ya so di mu hia inde nchi oboto see defense na nso wazide wazamon nti akeye afebien asemi man igina ha igina ite afebien na ho na asam na etum na ozi de ne ozi edwenti abakade afa na ebien nara nchi na ebe de yebinya abotal abani e wodu so mejizi de ayalese government ka asami cheno de ne oti na nche mpempren yomi ya ekwan man abotwa factory bi anya de company bi anya ha se meke se lani mi cho ye djuma nche boye de bia na apofo wa bo bu duduru am ye na mambere wa nkokọ wo hide mi awa de wenye bi see defense nye yepe ba yinye yepen butum ya ye see defense na ewie ewia na chede na anyin ya apofo no wontum ndule ho ne na aban ori ye nche anya na prakoma onye de ne onfoma hin na nche anya lani mi che prakoma mu na onye de ne onfoma hin onya na kaseti de mo wi ni ugwe mpo anya kwan yan hunze kakaba azba mema nyama
wotu mu dwa ha na ɔza ide ne ɔza amen but you win a mpemfi was so machine nzama wodu ko in fact ɔyɛ atete kakra ɔyɛ because ya atwe ho ya nante ho an nzeme wa ba na nzeme wa sɛ no kwadi nti about to say name see na yɛ ne mp honorable Gitega na so na ɔdan na no ke ku sa ta ya be send ɔbɔbɔ ho mazin ne de medwumezi wa hya ase yɛn woni zi nkomo the sea defense no wayɛ mpo a ichi no butum na wayɛ landing beach na wo sinjo obotum na wayɛ de na wayɛ nti be se edwuma na so wonya abotel na nka Samaritan no odi kana nyi wona kan se sea defense no wayɛ na chi wodo to ban na iwie ni na na chi ni ya fight yɛ nya ba no mpemfi yɛn woni zi nkomo na ichi no butum na wa ba landing beach na nti anu wombra na wansa na womoto hunu edwumezi do na manu mpemfi na Samaritan no committee fo wona wo ka bi owom yintu anamwa wa benim na yintu mi na yamoto yin edwumezi ti jaza wo yin das ansa na contractor na ba be ye edwuma oba hemfie obechechom ekwan na obofodo oba ma oba ya asomdwe nti okada so oye na so owie na so ro konsuma mo nwa oba ka biara no na wa abakira ho na adwen na yiye wo ma contractor mpenfu nwa wa aja atum wa ka kire pepe ma pepe wa asha time manembra so do oreba ya obemma o starting ndi dara enda adechi wansan wa ye ku fufu na wase de won tie ma contractor ne ye adwuma sabe contractor na samo kanyi de opede wo zika na obonyipa na ye wo asewo na azeno ho hen oboya ho ban nti wo zika no wa break ama hen na iwie wa ye ho no wa afna wo worka no wa ye ma obechen bia wa ye na so obanda na pei oye adwuma na so ka tak na mo mo ye adwuma wo na wo be no mpo wo mo bi ma bodenja panyin bia lenzi enyim na mo bi bisa mo wo da ye mani bayin fo wom nti bibi ti dama abazinti na mpanyinfu no wanze enyim na wamba obi dede na wonya dabazi oya dama oya tete o mahena Samaritan wona wo fame wa ya azebo wa hoze no botum bia na woreye na se woreye adwuma ti dam na se mpanyinfu ti dam na woro ku tieza na epede bi se de ye mani mpanyinfu enyim ana mpanyinfu enyim wa me ye hoda employee mpanyinfu enyim youth wom nti so banda na youth na mesafe keka ya ho a wobaka se na ye mbazi wa abakwando announcer tuma ezema nyipa ndo announcer asa na eba ye na investigation ehwa ehuni na eso ma se bia lamba ya be na contract wo tu hye no do na po na wo se na za wana na waye it is medire he nyipa omo tum ya pede ye woni pa omo tum na one announce na wo mu bi no be ka eche wanda wo se so wanya manko ya wadasefo here no kwa na yelkan ya wudi employee ya mpa no kwa ka mpefo wo wonyi no kwa na wo ka no ya tene mo hwan ne yipa so aka no kwa nyame wo wafa wo luntum ya wo hwe enti ya saman de ya sra contractor yes say here George yes say racket yes something fi bela wo ka do ye ma hen ame meje ne simpa no ame mpazi Samaritan su chade ne nya bekwa kezi nsum na ya na no odije hen na ya be ya mobo ho ban me wo na wo se eti so won bota na se wo ko ma ha na se wo pede wo se ya kwada bo na oti de miza na me hu de ma no wonde ne ya ho ma no wonde ya ho se pai fu nya wo mama ka bi ma hen na wo nya adwuma fu no gasa na wo be ya ai de mama timpo won za sam papa so de nsu na ba so nti ma so nye mopo wan cho ye kroi edwuma bia nyim mbesafu ogu kroi ma ha mo wo so wo kwesekendi wo kwa edna wo kwa mori ina wo kwa okototanam na wo zeba ofie kwesekendi ebo mbesafu bo so wo kwa okototanam na wo zeba ba ina enam na asai ina enam na ya basa mbesafu ogu wo ye adwuma yes defense said what the first omo wo see defense amon omo popo mbesafu ogu wo ye adwuma edna the mala you go see the mala amafunya the mala but you can yes you to aba you go yet to aba wom ye see defense mbesafu ogu nya wo ye adwuma wo ye duru wo bu ko ma mo ye see defense ye da hema be bu ko yi ma ha mo na ye so ya kana azipo ya da ya to ye ku ye adwuma bi ala enyim you see ogu mi yale bre you to ogu mi wale blanca sanka na ye mpure ye bre na ye ya abrodu ya mara so oba ye dem ye sla ye see ye defense ye landing beach ye mabo jurum ye see defense ye landing beach kabina masafu ogu ko ma ye nwa blanca sanka ye kumu wo kwadi na wo ka ye adwuma wo ma ne tima wo agere mo ina ye gu ha mo ye gu ha ye adwuma ye tenti o to bo ye na ye kumu wo nwa abrenya na wa ahye ye adwuma it's yes ya you are be a sample if you contract yes ya buncha yes so ya power ta one day you be a sample in full you mahama you go work it George
someone. Yes, someone. Come on, you want family. Yes, someone. Yes, someone. We ye omanfo binuma ewo ekon na omode omani bresempa de ato aban ene impanyfo enim no mamenka wo se kasebo no etwagu ewo Coastal TV digital channel 514 Facebook ene YouTube eso bomode ma we video no enda digital channel 514 anaso se hwehwe wo Facebook ene YouTube Coastal TV Cape Coast na one ye enche kasebo no ye to aso na ye Tantry Ayiko electoral area ane eho na Coastal TV Community Connect jumedie no efiada edi animi ya no yede ekọ yakwa akọhwe mpesu anu so woni ahwe niema ekoso nyina ne de ni abono nyina dehuro ede akyere omanfo yani assembly man for Tantry Ayiko electoral area ekasaye owura Lamidi Al-Hassan yene no ekasaye ne bonko matwetwe nsem ebisa nsem efa no electoral area no ho ne ekoye ne enkoye ne ehia sesa ne ehia se ye hyemu kina no ne nyina no odete Coastal TV anim emre yenko na yenko tie nsema okaye ne bi no so yemina do ya baba kan sawo oye Tantry Ayiko Coastal TV Community Connect afi yetu ne sebo idebisi oye Tantry Ayiko aye honorable member Lamidi Al-Hassan boy chunkomo na ehwe oye Tantry electoral area Ankoto pinye no ho na dwumade pinye no ha yewe apromidana so ya wuduma dontin banka babo to bi the man so edwumeku pinye na wo oye ne electoral area and then babo twonkom na ebisane de empane do ahin na adaba ya assembly member na na aban so ade hu pa na oyen da obo ya assembly member o sane de ye ntira odi no dwumade ache ni kete hunzo otren wo oye na manfe ana otin sama otun wo manfe amende na manfe so de nsam tumu dusuma na Mezenezi Omar bin Abdullah. Inti ya beti ibodon sukwa papa na ye honorable member etum na atwetwe oye nkomo na afine so etum na waka ayaza oyim zawati etum na chai. Honorable salaam alaikum. Wa alaikum salam. Baba chapom yeze. Yaminadu alhamdulillah. Yo. Honorable ye bisa de sente bente kada be assembly member. Wa ya dem electoral ya. Sente ne de aye kope. Dem bosom amanfo. Anenti na mbe ya assembly and then inshallah kaka so ya ma ya humbutu ntebi sente kura ne sente na kada mosoma am sabin penfusi izin pas yes na hu kada mejini sin papa bi mozato amechiri mbawa ba wonde ampa wonya abrente bebi a ozunu si wo otuma obo na na anenti na muzumu hu si wo kapede ejumazi bebre wa ana aban no be but I'm assembly ejumane dem fan call and respond waba for na abajedo ana na wa amanfo wo hwehwe because a project be ana aban no be awentumi ebolo bi abana ya enyi power but amanfo for the when ye bibi na etum ebon a ana ni titi mpon ejumane kase nsane ntina mbeza assembly Ono we bi said afiahin na abeyase member za mo Tantry Ayiko lecture. Mempene basi. Ntachara 444 basa. 12 years. Yeah, muye next year achele masu 12 years. 12 years. Inshallah. Adopera besa na ko bi ma na otre. Yeah, masana ko bi. Yo. Ya bra ya asuma asisi ala abanu gbotu ya ka no sende yetum ya ko ya zaka na e ka kakra ya agbon. Yetum ya bibi kakra na ya zatoto ya ka no bi. Because wonderful. Na abana kutie na obaze. Oh, so far Ibiaba. Ah, wutie boma no wutie na mant. Wotia a son. But wotia 2 na chiri 5 ba bomu ko. Nti abana ya zapa. Nti me dia last month ya na makaje ma 5 na obem. Eh, na why de? Maza suma ma. Na wole nye 800. 800,000 Ghana cedis. I be 800,000 Ghana cedis. Sent I quite conche ya bosho ha. I mean is kabat mu bosho. Oh, I see. Yeah. Mu bosho.
Okay. Yeah. That's it. 2 by na 5. 5 aba. Assembly media. I can't no bank. Another kwa assembly na kaji. Okay, assembly si bia wan hyehyɛ a wayɛ amezi de mo kaka gye no ADB. Okay. Ɛwɔ na megya no. Okay. Obia select in the bank. Abukwa kaji usko. Ana awu hina. Yɛ monzi Cape Coast Metro Assembly. Yɛ ina yɛ kabɔ account wo. Wan kasa na wɔbɛn yɛn nkyɛn dɛ wate dɛ aban pɛ dɛ otua yɛn kɔ. Nti wɔpɛ dɛ wɔn yɛn yɛ adwuma nti wɔbɛbɔ account nzɛmɛ. Nti wɔba assembly wɔn na wɔbɛbɔ account nzɛmɛ. Nti yɛ the MC na ne presiding members there na coordinating director. What one AD before to 2 1 what bear assembly over account man. Yeah, the one as far we really appreciate their effort. Na appointee na would be an elected appointees in our view. President Mama no you who was appointees and as I mean the appointees one top of one shall light. Why not what did the same allowance as elected member? That is where I see a small challenge there at least. So send the hands of course so crass on onesie because Amazon damages about 70 to 80% of that money while repairs of street light, maintenance of street lighting. Out of 10,000 Nigeria. Yes. Out of 10,000 Nigeria. Under 10,000. Na bosun dia won na. 1,000. Oh, no. What of taxes? 1,000 something. Yeah. Under 10,000. So only 7 months now. Yeah, it's not up to 10,000. Right. You mean so papa day to na ba be me. Ne mama yen fa no kokwa. You be said what sanitation some wo ye let you today. Sanitation something alhamdulillah nkaka. Wala environment na mu de oye kakra. Man kada 100%. I must be frank to myself and madam community most especially me ahemfo na mama na mfum mpemfo wa the kind of support I was I mean they be am fortunate the kind of support and mpemfo zama by you tin no ya sanitation someone na ho kan owufo na the great offenders nso yan wona way business or community no yeah sanitation na wamba they don't show up. That's my worry. So assembling but someone sees so abaka dey and you see it's time when yen na ye bon there was I ye no one aye na sebeta fache e biaron be si se wo community mo one e be si se wa abana yin na obotun wa yam government cannot do all unless they better deceive wala ebusia penpo we ebusia ma hwede ebusia fun wen na won sas wonder and you can't do all so I am one kakan sanitation first in there was big challenge efan yon wura sam ya otumo obuda ibo wa maka for prison fu we beti metua wanka the last time maka for joinki fu na adi yatia maka almost 2,000 plus so na metsana na me kada no I can't continue this way na mu gwani kasa men paying for the pocho wombo na wura ne bend na men paying for na waka the household bia what this community bia onto 10 cities what did this can never starting na community now so G tum there damaza e bia botu wura ugwa 1 city 2 city 1 city 2 city na yam ma e bi ntina ho no on keep what tidy nti ahwe bon there e wo oye kakra so aye the enka na ka na baba for be 3-4 days here you can't step there nti alhamdulillah and I'm very grateful to my leaders in the community na mu unit committee the kind of support I have. Honorable, yes, I be said school education. Mbebu na hono ope school ko. Anya na hono ope gmi no ko ahun so ope school ko. My area has it, CC has it. I can say the education. Actually, say actually what you done. Everyone there shop was as so. Yeah. But it's not what's no in a value SS. Okay. No what sounds where fitting eduma. If you no see sprayers na do. Na share youth no so this community I stand to be corrected. But I'm sure no single child or me lecturer uncle school. Honestly, I can bet on my life coin. Although I can stand to be corrected, but for my best of knowledge, I feel be ana in my uncle school. No do bisa odu afasha quiz na there. Every year be am as my former for. I just motivate my former. A lot of people don't understand what I'm doing, but I mean
By the next 10-15 years, the people of this community, they appreciate the effort and Zama Mayazi, Moformas, one for Queens and Azen, Wabatasi, by 6,001. Young share security carries on lights. Yeah. You should imagine being out there. Actually, electric area has the lighting systems. Some academy, their best was Cape Coast Metro and Channel Council, but I know the urban lighting is in me electric area has it. Oh, Abraham fan. I'll shut Abraham fan. Since your light by 5 be now, why lose contact? My mama correct figure time trail or 4. Abraham off 9. Nah, so also 2 be off 9. Apart from that, all the lights are on. Until during the far, from community, and there, yes. A better who the beauty of this community, around laughing, a be allowed than for come of forward to no street you understand what I'm saying. And see, this is the one of the beautiful community in Cape Coast Metro Assembly, and we are doing our best. Young share or your unkitonzi woman for Commerce, that shows that you have good communication with your people. Nkitonzi to then Equa Assembly above Namanje, and now I share now so to George out tomorrow. Some academy when shares are no reason, I must be frank. That must be because it involves a lot of money. Nah, because of light and so I remember a month when the honorable light hashu, honorable by my light momo. So I always push those money to those areas. Entire sometimes moon there light to be to do no one do now. A bond I am because the quantum of money or light me, you have no idea. It's a more amount for the personal relationship now this energy. Missing no if maybe I saw though. When what did there, you move with that, I bet you Costa TV, our way to all community now. Yeah, I'm on Cotazi. Yeah, but you on our way to Mijina as the leader of the community, representing my people, and I know my people. The Yabaju, Obaba Sudem work, Obaba na Bibala to think of Papa. Na most Sunday is the best night, there's a one. No one so Momotu why Walton community, Walton. Our hobby, no so consequence challenges and so all our community now. Challenges more brain. Yeah, land the Kakan Kakao was and there. You make good use of it, yan amount for basic for son. Ernest, I'll mention his name. Obatino as MC or Fay Guedo Yanezi. So you do things haphazardly. But knowing them below Ninkaso. See, said as I'm speaking to you now. And baby, I am pipe where. Me peda mabe mechanized borehole. Container no way. Makaka want some sisa. No, I can't politics. Why am people funty? Why am people? Eba Shantro, the same thing. Place I am meant for community center. So many years. This gentleman, one was container his work. See, say, be container, why a channel? Yes, then, yeah, then the last time we make a comment was something, then no one to say. But I must not make down a comment in view. He came around that Cape Coast Metro Assembly like party office. Do you know what? Party office in Kuntebiana, you don't know by assembly. No, on your day, you presiding member. Yes, he be about the in pay or Zimness and to me in age. Us then as representative of the people, I can amount to me because of politics. Me feel that politics is as a papa and your politics and fans say. But some of us we have forgiven him. We have a media Mazachan because all the baby have to act. Act so into troubles on your troubles, because I know feed all your politics. And I must feed them one drum. It's the crash now. Asambaba. So me. I'm forgiving. The way forward. I thank the new MC, the collaboration or the shredder. You both together. They be a circle assembly or catch and the assembly members. One use one tomb. Nayame Guan. This is a leader. This is a Debia George or Kawa assembly. Assembly members, it took Nikita one. More back than Yan, and never am a into simple.
leader to them that you have the power to serve your people. About this view. Nti George to certain occupation. I'm as I am in there. Oh yeah, Bubundi and Musumi Bubuni. But do you know what? Me no kwa assembly the same year. But I went to one son and baby. Na sisi anya me aya adoma we be ye MC. And that is the reason why sometimes young people we are kasa amanfo na ase. I mean now this time around the next 1 hour and coupon no kuti no baby I sha brother ka kese. Into your leader them no send the edge. The next 1 hour your position, your status can change. Are you ready for that? I'm not saying for edge down my junwa. Abama de be careful. I don't know whether because of your Muslims are what it and there say one assault to her can one 3 assault to one 3 to her can work a sister for sister can work a 7 for 7 to her can work a much for into some of us. Yeah, a little bit caution whenever we are dealing with a situation. And that is what is guiding us. And thank to Malam Muniru for the guidance and counseling. They be allowed to me. Alright, but that's what Papa. I mean, sure. So I tanch na yeju ho ne ne station manager Owura John Kweku Aban etwetwe ni fa so eye adwuma station ho kwa mo fa driver mo driver o man for de person Abura akwanhia NC yesan so ehwe was station ho so a ten na ede no mpanyfo maben na mpanyfo ede agu akwan mu ba ho be for car no omo ho ebeto mo na nsema opani editu dwa no ebenie ye budu tantre leche ye won time trace station the station na what we acha papa and na zema penya no wutu na ma wutu mo ba na obo for car ha see the time trace station osun sin station bi a Cape Coast ha me ginger station bi ho yen ba ha ba yape na emom awogwa na eroko oye Ghana me fa na hina be biara eperepe car to mo konze aba tantre oye station a won sabutum na aka oye dam car na fetum na za akọ na kwekiti ujuma yame na dum ye budu oye Kumasi station Kumasi station dem pefipi na otuma won na mo station master twonkomo na bi senda enkaro na hanta insuade hunu den sisa yehwe za otumo si hine chira e chira hono mazrebo biara wobo as station master so orko yin papa ahia ne kafa a wotumo ka hia no ha won dwumezitim nan orko yin anada otumo tire nti ya ba heze ye station master twonkomo Robin, Muhammad Mahira. Yeah, media. But your phone, yeah. But also, yeah, but we didn't answer today. Within the John Kweku Aben. Hey, Aben, yeah, be said there. Put me up when you come now. Grab a studio or Henny, and I can't do our Henny. One can come out my station. Oh, Motumamo sent in the Yakuta Kaswa. Day in, day out, near Yakuta Kasa Kasa, Yadu Kumasi. The poor man who their passengers and Waba Wabre, Watcher, and see in Tonu 32 Ya Gini Nala Efim, CCI Kuta Toyota, Nkakrama air condition, Nekuta Sprinter 5 seat, ye 5 seat, 1 seat Efim, Aka 4 seat, Yachuchum would measure, Yesusu, passenger Beatrima, Unia Hocher. Fee so a human ya san ekodu passengers ni feel comfortable in 10 be as well than waba na yan ahu say so ha so dede no hanala regional commander wa to yan sebe because all the time ya your manjume bia na yesi ha kama ya da afunu ya ni won ya hihye especially Bopo station bi was a da afunu for akuku anu okakan anu the madini na tantri di bi ni ha so na the kakra kamanu mpo me yehu a obedi 2 days na nkwai because all the yehu there passengers are wofu car nke ejinbon na akwanhia bon bia we yakwan said you need to form over 10 years ni one award we need to form Cape Coast Kumasi accident basa de bin 2 years ti esre da afun de bia ye no kasa tu omfo edwuman ni yeye no masses are wofu car no ahoto nti na yen so ye station masters ni gina na ya dem edwuman ya de boa oman Ghana yeah, Isabel, yan shede
moto me kara mutu ma ba ma kan me ba be yeduma another one me fan hihye another answer na oba for driver o ha o ne fan TV ma answer otuma be yeduma yo answer na eboto car na baban e de o driver ba yen kempo but emra ye de yeduma o han e pede ma driver ye sure de mra o han obi dido seba sooner say e de ba shen sa de o ma to car na me pe station driver so a anu so ye ba mo bi nti dam na oti na ansa na de wo driver baba na baba ba kire ndo onkukumase yemro di kan ne de onye obi a ofa kwan no do okukumase nti o de car ne ba yama oni ye driver bi onye ne kwo ba ye da pine bi no hu kwan no do ana na wotwe no hu kwan no do ansa na ye jana nkote kwan do onko mra nhihye wo ha ni na ye ka bu na so na se etoka obi dum toka wo pede wo de ba share GPRTU because individual want to car na not the need to have a biba emra wa kan ontumi dido nti ono ni ka wo kra ewura na share idea sika all the fi kwando ba de ko ma ka ewura obako na aye kasa na odo oba ni GPRTU futinasi na nhihye no nti most of them wo pede wo de wo ka share GPRTU sa nya de bia ya shemra de obi di ka ba ye nje sentira aye kasa bi da wo de ko wonje de wo toka na de kwa wonje da bi bi atoka ba ye ni ye adwuma na mum awo eto fa da ba obaba aboto ye da ba na o han imra ye di adwuma ondi do senti ni de onu free da ni ka ewura oji 10 million ana 5 million oba ha ye da afu bi awo ye 6 eboro dem atasi ndi ka ewura no bohwe na ye da afu sika wo de bre ye ye dem na ne da ba o de ba na ye kasa na wa ba ye ho nti na binim wo to ala na won kopia da abakra na wa ba GPRTU ye de bia se be ye na ya shemra de etoka ala febre ye station driver no fa ye adwuma kesem ni ntira ejabele yansani yambise de mafo hyan na ye kwa su akwan bi atumi esi de be ye duru no so akwan wo mu kakra ye maye de no wa ye offloading manzam na wo passenger so aso ye ka fufu ana da hoba na ma bi anjini sika nkokofo ne ka nko pachi opi ya ha ye wo mra wa ha ulo di fi ha ko kumasa utra fusu a na ka ni ya fota o se wo pedra aba passenger car na yi wo ma na tua ka ma odi wonko na firi ha kodu fusu fie if you are ba cape coast wo ka se kwen ma o se wo frɛ wo frɛ official a o se ya de ka ba obi yi nipa na odi ko dam na society yes I'm busy na answer tira drivers association be nye GPRTU mum which is 21st of this month obi so hwan here akutie mo send the spare part no buyers and then mapi no buyers into obotum one so we use the 21st of this month obotu kala akutie na wa atum de dado mesrawo ho ne de ma oti ne de yen ha no nhihye wa ha yen ne aban wo nhihye de what to petrol kodu stay di bi ansa na ya to lolo fame na spare part they want it at times boko akoto tie what watum the 4 million they koto tie pra boko na watum 5 million but onam dey here dey oku GPRTU nti yende bia ya hwe yempanimfo koshia transport officer minister na se eja wojitum dai yantuma ansa na yatum yan kasa yentum fa ye pe yentu lolo fame chi se yempanimfo wo hia na wadam nti ma won wo kekere wo botutum abotum yan nti bi da bo ha yeah mesela yenhwe security wo ya ha amafo car metum akokumase me bambo as a passenger oteden aha se enye adwuma wa ha intuma ha because yenim se passengers no obi ba ne bag nko di besi wa obi a na okobunsu na obi abafa ko ya ha no oni ha sane e de una ma ba ma ya ka cho de ofesi o na so omi gunsu ma ba obi a wo he bi a rehwe nti obi mfi ha ba bi mba no mo wi ade wo ha nko se nya adwuma wo ha intuma ha chi so obi o ye adwuma wo ha ya wo porters nti setem bia no passenger ba na okọ ba bia onye risky man and o de no ma be chi wo mo bi abafa tembia ne ye bo no ma no ho ban ko si ba bia okọ obi tumi di jaye okọ kotokra ba koto ade na oba atmasa
Okokoto kwaba okudi ngwa oba na wa aba protect Africa no man pepe bi yira ti ya has preaching they very good onya they tight papa into mowi ade wa Ejama yiwe aba futu na zama hena eye henitiafo na henkafo ofebe chebe ye baha ezi nkitawo nkanka na AFIBA na emiriketu so itum baba hinu komozi abotara zama driver ana driver na mkwando no oriye zonsa hwana na wodo mutum gbana manje yo driver ni a yellow du wa ha onyimide ofi ha kukumasa why late kra ana wako speed ama obia timo on kasa on kabibia no yesre passenger wo fokan take it na ye twa mo no normal wachi normal na wachi no tina ho na si wuchase na fa ufunu na bobo na frɛ baba ha na frɛ na eka ma ohawa ewo mu kire a ye be frɛ driver no ya ye bi pen nyama na ye be ye frɛ driver no ya ka che madamfo complain abani park nche na ye no nkasa the parker ya catch all the speed na ekwo no so do complain aba nti so and at the same time here one brother that order fear kukumasa 5 hours edu kumase na mpenifo won wohwe time etu no be call port there that be yetu 4 hours mirika na ode enpa mpenifo no be frɛ ha obi sa time etu na ye wohwe wo be do so a ya kire obibi awodo atmase nti won you driver na baka ho asem nti yen speed over speed din ya de ye hwehwe na ye kwan ekoso a ekoda sprinter ekoda small car no okwa osan but one so okwa osan nti wokwa anapa early in the morning ama wetuma senaba na sprinter bia oload bia okwa ade chan na baba nti ko speed na kodu kumasa aba mfaso na ebenya nti yesre passengers ye da afun ye no nkasa sprinter bia oboload wo ha oboko kumasa bia ni wa okwa wasenaba ejise wo kodu ho na sebe occasion na passengers na ebu ho onu poko dura ba ma home kakra nsa ye load da sambra atmasi yare boduru ya na ye load wa shoulder na kofa oye nebi na da abre ma masses fo won akire won passengers wadi ebia ho ensida nti ye de mer na mbra na ye de adwuma wo ha time na ye de ye adwuma nti fie kokumasa na koduru 4 hours a driver obukwa kojina ba bi na say chire dam na waye na do 5 hours wa office wo na say yin tidam na kodu office wo na yin yan ntie de America na etu dia eno yan fo ho ncho Ashafo ye ejina tantri ayiko electoral area na yebo modern ekọ ho no ade ba ko Coastal TV eye run ama oman Ora John Fifi Atamels na tibia no omanfo esemwani esesem Yehwe bebe ejina ya na cha metrisi oya enkano hene president John Fifi Atamels oya wosinu hoye sonko no watum no waye etumeseye na yehwe oya hene yi madam kwani na ododo ozoko oya ayiko bia na zembotument nti karo kwana afo hina oya black oya roader ozoko oya ayiko ona na biado na so ye bi se de na hene president dujumesi bia yetumesi biara oyedumesi a oya enked motu wo de hina na ro tumotere so na yehwe oya ahyenso wotum achowa Professor John Evans Atamels nisi na wotum acho egwaze odo na bisibire yehwa bia wotum wo sisie menumuta na cha ono mbokra iye dum pepe so Ghana yitumi yenzeme bia ombo amaye tumi yenkokan osene se ye yaade no wi a na wo sesie na chere wa bibia ho the man so ye yesa tsino da wo se na busuafie na oto ho ne anenti na ye mbe shebe gwen oba ba ye da mebie ya wotum no babi se na so ye hwe da mebie ya wotum waye ugbe na fefefe na so be sebrim nyaza otum no twe ekura ichere Ghana here maintenance culture nyaza otum ozimu ye hwe kwana wotum wosi da mama wo ha wotum wosi se na hwe da ma ha wotum efu a ye bisa ye de ana yempefu wo na mazi another otumotere o se ne zina na otumobode no wa ye zina oye zina so ko de Ghana o de wiade fa na yinara na za yitumi ye de sisi oye den nti Coastal TV ye twon fanyi na tun da kira o fi twumanto nshafo da ye ken da opanyi na wa twon ni so he ye Ghana man panyi na wa baba tile goro wa boa na zama mo otum no wa kwem de ma so na mbese begwenya owo gwa ha ana ni so wodo honorable Kwekure Kisegen
anu na oba be de mazi de man so da himme sin suafo me kire mayor omo mazi na fi onto mbi sise so na ezina ohoro no ezina oyezina no mu yedu papa zinya za oda yitumi jai na fi tumi hu da kwan ne chancha no zi wotu no wesese na mum za otumo sifimfi na ya tunu zinda he run about ya tunu zinda ye tunu nwuhie besebre no wo za wotu mo ayen on san fata he kra nti constant TV ebe butwe no fe da e botu ta sample fo omo mazi na fi unto anama omba mbe ye ho mezenisi Omar bin Abdallah manesi. Coastal TV morning mix kasebo anopa nonson kasebo so na yeguso a ye na yebegina Omar bin Abdallah na mani boy so na yede kasebo no abanewe anaso say yede mo ebesi heya mamenka wo say aboafo asoyasen no National Petroleum Authority omoni diesel gift shop na asoyasen anopa yetimide morning mix dwumadie yede ebro midi no AFIBA ESSIEN ye twa ho na yaje aboafo nkrato yebesa basisia. Mido, you're not Biana. What if you have a bit so every time I say, baby, she. Mangashi. Junior! I'm saying so enough for me, you know. Sister Cospa, it's a winning gas. I'm used to it, why? My wife. Down Yankanawa. Ah, Sister Cos. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. LPG, let me see your hand. Ooh, I got it. Diesel gift shop, a place you can rely on. You call on us and we'll deliver. Thank you. Yebesanso mama kwa aba Coastal TV morning mix dwumadie no eno na busanfo moniguso a muhwei mamenka say Coastal TV digital channel 514 and Facebook and YouTube eho na sa wokwa obenya ye na onie ache nsemde da anope ye de ebrel mayemfa sedamma diesel gift shop omone National Petroleum Authority so maso ya se ama no pay yetimi di dwumadie so nkokra tisa ye de bro mama view good morning nyame adum bibia ye okay bia nyame adum adanyankopon ase ne nyina ye hwehwa no na anopay bibia ye junior ba be ye newspaper review de ubo nkrata ayensa aka no na ye ba betete aniama omanfo ehu ne ekọ ede na anopay ekọ Inti the Robocrats at Abegodon ono na yadze mahena hwefo za broni friend headlines ono na yebo body to na yadze amhon ewia nkomodi wo ho mpemfo baba cancer na nkomokro ebien bi a otwe humen ya mahena hwefo so etebi ntane pay modze daily graphic na mazare shase na daily graphic enyim ho
Yena yatse and answering nara. Nyama minima worker for tomatoes, Burkina Faso. I rehearse summer or two on one. Daily graphic Zaba. Also, victims of jihadist attack expected to be evacuated. Nti hona atoyencha ma otedam to hon abanse obahwe na odzehwan abefie. Enyim hware so daily graphic orbamanze day. Government pays 10 billion cedis to DDEP interest. Enyim hware so na odzaba Trade Ministry seeks strategic investor to revive Commander Sugar Factory. Yenna yin de Commander Sugar Factory no owo mfimfim manto mi ha. Na nche ye hwe kwande nche to say di obobei ano ma dwumedza ahoro akodo ma nkofo so enya adwuma ye nanso still a yobwachi binizin ye hu hwe nti na graphic oda abade amde painful with hu dwuma with hu komo ahwe ma Commander Sugar Factory no aye adwuma ma nkofo enya bi aye. Anopa graphic ba ko ameni ajepa se me behunu wo ha ye junior graphic. Meti o mo ka cha papa. I think JHS time somewhere 2015 2016 hono and I mean was junior graphic am say mo da so. Now I must say WAEC Education Ministry discusses BEC registration fee. BEC registration fee. Ho asem na junior graphic eka na ye nanim say mo fra no enche ombetro mo BEC instruction no. Now registration fee ho sensem bi enkanka ekọ private schools no registration fees ho sensem bi ekokọ so a I was say WAEC and also say Education Ministry ehwe na omudi niam egu akwam na obi a enya no ho ntiase eno na anopa junior graphic or the aba. Achaba mama so do Ghanaian Times. Okay. Na Ghanaian Times na other aba dem benizim kan bo nitsuko graphic enyim. Burkina Faso fatal attack. President Mahama orders evacuation of injured traders. Ntiyan papa oya president of the republic. And also odin ho agim. De obahwe ma wodze ho aba. Na yanto aso na yenko daily times and opay say empower TCDA nkransa manhene issues clarion call to government nkransa manhene nana kwame bafo otoso nan na ode adesrede ato omampani anim anase aban anim say onhwe na nnua yeduadua no Ghana ha mrebi ebae pa mfa say last 2 years mu hono na yedua nnua no papa ne bebia befa bia green Ghana enwa yedua no bebia befa bia kwana bia no oba aban enhwe na onfa saade no so emra bi mesan say nua no twa na omutwa oka nkrofo ntie but ombetwa but ye twa no so na ye dua bi ahye anemu na dachi bia no ye ho ankwa ankochire. Must Go Autos CEO urges ban on roadworthy vehicles flooding Ghana's roads, says obsolete cars imports are killing Ghanaians. Masco Autos omo CEO na ode adesrade atum penfo anim se omo hwe na cars bia enye car no smooth away was say emfa nko scraps and also say car no any good condition but obehwe na omanfo akra ade aba omanimu na ubisa say edru port na ade mpanyifo ehu ana but omakra ade aba omanimu eba ne sa na ema local business enkoso esanso emwa esanse sa cars ni bebre no ena de accident eba no obehwa na car bi a ensem fata say ebe nante kwa no so na enam so obi a nka ho hwe yebeti no na gban na nipa nkwa ena ekwa akoto asan nti ebe ya nka mpanyifo hwe na omofa ehye I think Sani Ekano. And so Sa Adiano Susani Beya Nkofo Emphasa Cast no Emba or Mayimukra. Illegal green tea cartels poisoning Ghanaians. Where is the FDA? Question for the gods. Nkofo bisa omoton green tea. And your green tea no neema awo, neesa diabetes, neesa prostate cancer. Esa bibia bi unhu green tea na deban na otimu se green tea bi o ha FDA emfa ne sanhya se nso amanfo no eguso a omoton nkrofo so guso a na eto enum na question na ye bisa ne se Food and Drugs Authority no omo ye den e wo sa situation ne ho
Sad new money my ekoso nyina no omo ye den pa ewo ho daily times anope asama odiabeni yo mama saw do the new trust na the new trust enyim ho oza abebio tomatoes ya mama no ma water tomatoes atorencha ma wa akoto ho Burkina Faso new trust so bo ho amanze Burkina Faso attack death toll hit 8 nancho oye 7 nti anope new trust is abade sisi ho na we fimen we our tree. So government orders evacuation and issues travel advisory. Inti them amazing can yam penyin also one more modern na hona wo ho ache won fa hon brefie. Enyim ha so bio na other ba them achaba isn't can bodon green tea no so new trust e kan ho asem wo ha. Nti so wa ba mangwada FDA ibanaze na wo ye no ho. Sande za ba no ma Brony kada yebo consuming ma obako henu mu biara no o de FDA wozin kan wo hwehwem wo de oye ansa na abogado mpoma ye na yakoto na yezi ana ya anom nti illegal green tea cartels poisoning Ghanaians. Where is FDA nti na new trust so ebo ho amanze enyim hwara bio new trust zaba NPP releases timetable for reorganization process. Nti yatse there MPP for on chair woboto hona aba ayi amanyekuru no mpanyimfo nti ina oye yehu there whatever within kan card wobeye bi May no wa bi so September nti obdeza wobeye aboa madam enzama no hyehyem akodon na wase wobeye no timetable na obiara opede ogina mo woto no daban no so wehu. Na yanto so na yanko the daily gist anope or mosquito bites muntaka over Kaswa election report. General Mosquito NDC chairman one muntaka omunfoni eneda ha say achese nsensem bia ekoso Kaswa election report no mu no eno so daily gist e de aba onya bi na wokan a obehu emu nsem nyina. NPP elects officers for 2028 sana na mama vi e ka no 2028 NPP aye o ye serious too. Omasha say tete ya mpo echese omoyiyi mpanyifo a mode bedi amanyoko no anim ewo 2028 abato aye ba betu yi na death toll in Burkina terror attack hit 8 sane mamavi edi kan no eno na ye 7 anope akwaye 8 nkofo 8 ena omonkwa afri omon ensa. Police arrest key suspect in Zebila cop killing case. Nipa bonifo bi a okun police ni ewo Zebila no se mpanyfo anasa police for ensa so no mukua achese okwa kocheche ma judge no nenti a odi nyamransam a etesa. Restore old cocoa price upon enkroma na kase yo ka she aban se cocoa price dada na no omofa no amra monhwe no man tsu hu se high sense bia omonko na dada na no omofa embra yo. Mama saw do the new publisher. Now the new publisher enyim ho oda ho kesepa ende da na news yetse embi ewiabeni na yetse de honorable Ken akomprako in Japan we free MPP no na ensam na oze him ni bebre ne spokesperson waka o say Ken not left MPP o say Kennedy Japan on film oda hwa ye MPP ba nti zankofore kan na ni na ebrosem ka nti no kware biara enyim ha so na ozaba cocoa price reduction mid season is illegal nti ebe ho nyan papa afenyoma kanimfo yi wa ha na o ka cha abande our cocoa price za botoye no intuma mente wodo ma atwodo akodu biara sanfa bra bia na owo asemisi cocoa ekuafo wanu dem worusu na eze awa entu bebi ayi janu sa atodo nti afenyo market demands reversal aban bebi a ozi koko ekuafo munska na kodru no onsan fam back moment wodo ohia pa enyim ha so bio na oza aba osi koko board cuts salaries spending amid public outcry and the news no bebi atay what's it when away you koko board na one salaries what's what wodo hey what's what do na koko board na ye ndo ho de sabira aye bebi esika wo pa nti aba eka yeduma wo ha wana nyim de benya hu sika eduma bi obi apeduma ye Ghana ha
Susan Ghana ha baby akwa sika wo cocoa board GRA toll GPNC yes so be a paid my the made man akwa no be a paid cocoa board in there obeka che na what one salary what's all that no could die nti Abura ko fu sun ana man we mu da what one salary da nti enyim ho na wo za aba enyim ho so fifi kwete goes hard on appointees who want party positions in addition nti general secretary ma ndis amanyoku na reka say no say awu biara epeda igina mo woto wo da aba de benya party position biara za okita no ode to on shede benya wangote benya position ebie nti epekura fakoto na ko wenyi on de ka fakoro baka za wo no ho iye za fifi kwete general secretary for NDC Ozaba na yantos na yonko daily guide anope or the ora Randy Abe Dr. Randy Abe infoni aba beto say no say cocoa board cut salaries by 20%. Management calls for calm adrebrel salary no yateso 20%. 20% be wo but paying for say adrebrel munya botra semba abotra na wo say ba na ye de anu ya nso enebeka enye entokwa but obia manakoma entoni yem na mpanyifo eye hu edi hu dwuma gidi kra montena ase anti-LGBT bill back in parliament Reverend Intim Fojo infoni and the say no say anti-LGBT bill back in parliament ye na ye kai LGBT won sensem e be ye deja wo Ghana ha say mrashe bedwemu for me kan say parliament ay twam ko e de ho asem e beto mrashe bedwemu say anka ye hwe ne ento so aba ne ye ntum say e illegal e wo Ghana ha say obia beye LGBT sensem bia wo Ghana ha say no aban for ba ye parliament for ba no mo say case no ene parliament that down no ewu ekọ nti wo say yesan so e de ba parliament biem na abedwafo ebobo ho na omo sign foforo say Reverend Intim Fojo amayate ase say the abeto parliament say mmehwe bedwafo embobo ho na omo sign na ye njintum say you nti no unko left unko right nemum emra ne so a na oba bedi daily guide and pay or the aba woman and 2 sons killed in bloody fights and opena me king kan sa asem no na ohwa nipa na o share sa antokwa yase no oyobi a sebi na adwemu ha ne kakra na oye maame na wowu no ne ba ena ne baba ko so account sa nipa miensen ena akasakasa bi esiye ne nadwemu ha no ena koto share maame no so ehese akasakasa no ekọ jinsemu ena ne baba ko na otenche no so eti se ne nadwemu ha no akọ attack ne maame no okọ akọ kwa no chese anka wa discipline ne nadwemu ha no yie pa no nenso no akasakasa no jinsemu ema sese amene o kasa de ne nadwemu ha no ene babe ma na eka ho no ne ma no nyina no fofi antoata omo nkwa afiri wo mo ensa eno na anopei daily guide de aba mama saw the custodian newspaper so the aba enyim hwara na honorable Sami Jemfi CEO of Gold Board no for yida ho and also sisi Gold Board no we put on hold license buying license applications and sisi what's a share atodo we hold on kakra enyim hwara so ozaba minority leader lots by me exposed primary unity drive consider abasini ina MPP amanyoku wen wo kaya na sosom wada nyame ase wo hon primary sa wo ya him papa ba mea na sisia obutu franka ama amanyoku wen na eyi na aya minority painful na wo da se na wo bom ba mea ni chudom de kabom ebu a oza bade wo nyina wonom aboa ma amanyoku ezim kunyim wo 2028 abato no Lucia wina wo bone children papa no so the custodian oza aba enyim hwara na wo se abrante bia zibulazen omda Susan abodo dado watching suspected killer of police officer okukun police officer bi
Emma no so sisia no ho akọ edwema waache no woze no kọ police no kokum. Mayanto aso na yenko the source newspaper and so ediaba anope or say cocoa board policy missteps cost of 28.6% haircuts according to APL na yeko cocoa board dwumako ni ma osha policy a manfo no anase mpanyimfo na edwumayefo ni na entimi enni so yie paano na ama 28.6% haircuts. Etimi akoso ewo edwumakuo me yasemo na yet was so upon kroma so say Mahama should restore old cocoa price yedi nka kwa wasem upon kroma asem ode ato President John Dramani Mahama enim say onhwe na old cocoa price and I say cocoa price dada na nka ekuafo ege no onhwe na onfansi na nemu wa yesi wenye bibia ama wase a unsan enda wo ho embo no kro no wa wonto price nim onso so eno no de opon kroma se ote ase a enyeye nti aban enhwe na onfa ento baby a ewose ekodana Sky Train case court orders AG witness Attorney General witness to produce board minutes Ghana maybe a tram na nke ya adwen se ebeye Sky Train ewiem train ye nenam ewiem nkofo aman so mi ye ne nke yenso ye pese ye bi na emom no ye de no Sky Train na amba $2 million nso a ye de hye mu no so eno so ba sese nu ye hu ba bia $2 million no afa ehon sensem ya na akwa pie mu wo court a sese court aka che Attorney General say meetings minutes yes omukọ board meetings a niema omuka ho asem say ya e wo se obia e church sa ne man say ne be ya sa asem ba obetimi enya na ode a support ho na ode a defend ho e wo court say no court say Attorney General mbomodin na sa minutes no onfa metudwa na sa onfa mra court na yehu ne ekọ e wo meetings a omukọ ye ase enyina RTI request hit Iyoko get fund YEA and others and pay the source newspaper and sensem bia ode aba no a cho say unya bia onso bebomodin etie ensem no mu ne ekọ ankasa. The news center and yede twaso na I say customer experience in its topmost priority where MTN Ghana CEO na sema ode tujano openi Steven Blue Wets mpache edin mamoni ya na mode acheme oye MCN Ghana CEO and this asemi atuja say customer service eye bibia ehu hia na ewo say adwumayefo nyina enkanka MTN fo adwumafo ewose obia hwe na oma ehu hia no pa sanse se business bia ebekoso yi a ejina customers se customers eba wadwumam na se oma nya service a eye anaso se wan hwe omu yi a omukwa omu mabiem nti se opese wadwuma ekoso yi pa ma customer service ehu enhia o papa Goldfields Ghana's community invest hits $109.92 million US. In Sensembia Elliot Chumo, senior vice president and MD for Goldfields Ghana, or no ena this answer semi about to just say investments are Goldfields Ghana ayeno a bit me so can you now boom kabotin a bit me at the amount $109.92 million US. And yes kaketwa cry bi woman kasa. Suspected killer of police officer at Zebula arrested. The dinka kan wasem tino yenko ehonu biem. Cocoa price cuts highlights need for processing according to Omanpenin John Dramani Mahama. Osi cocoa price na say bona ayate so no. Ehun hia pa san say Ghana yankasa wasi ebomode na ye process yankasa ye cocoa. Enye say yate cocoa ne ahatawie na ye de agu bag me de akoma amanfo mo de akoye millionaire chocolate ne account na no mo san de abre ama yankasa nso yato ne mum no eye say yankasa ye be process ye de bia ye chocolate ye de bia ye cocoa powder ye de bia ye ne ye de be tea ne ade nyina no na ye nso ye de akọ adwaman so akọton eno mum no ebe boaye eno nti na sa price cut na say eboye ayate so yi
very very important bibi eye adi hiade a se Ghana manyi na yegitum the news center newspaper anopa nyode aba no yo asaba mo so do the Ghanaian publisher na publisher nyim ho na ono so za ba Burkina Faso killings yi aye ka ho asemiara honorable intim for you also the nano atombi us easy aban here so Twemrika wo ho pa na hweza osi ni hwehwem kese nkodo na ombo ama adwebre mbra enyim hware so za aba yan papa afanyuma ken ne fonyi da ha cocoa price reduction ho asama yezin kan ken ono so za aba to osesawo entuma mo ngina bebi ogina mentodo ono so ya asama and pay honorable afanyuma ken no so orika o the publisher enyim ha should be wazaba that amazing can boni tsukun gold board holds selected gold buying license application no so azaba na brand say ya sisi the worker at enyim ha nyina no opa chere de kokun police ni o aban nipa wow onye bebe obaka kadaze ama watching sisi a watching tinara na enyim bebe obaka kadanti Assemblia enyo. Yekwa Republic press so na yemfa ento aso 8 traders dead in Burkina Faso jihadist strike. Sene yedi nkan abon ho defuro no. Nkofo a fofia anto ata o mahwe o monkwa e wo Burkina Faso na enwa no mo ye 7. Enne no o makwa akodu 8 nwotwe. Police arrest suspect in murder of officer at Zebla and no one so a Republic press and pay. Ghana holds Russian envoy over viral sex scandal. Boba, and Russian. Yebedi hunkomo ne ya sisia resource person ba ya de baka yedi hunkomo yebedi hunkomo na sisia hello ka say the Russian envoy to Ghana na mpanyifo abomode ato nsa afre no so omra ne ntwetwe nkomo ne nhwe ekwa ya faso asa abrantie yede no ebefa so pa nti nkomo bo no eguso a echa say ekoso a enche me sure say sa abrantie no obenya ne ese fata no Republic president so asema no pe wodi aba yo Susan, any the magazine come up This is Jiho. Asama. Ibezi come on supermarket bom. Na ma kwa tomatoes for him wa Abura market. Na onye kotokraba market na yezo one baba. Na ye huna bezum come. But za osi pochi madam za mesi no. Ehun de Burkina Faso onam hon nkomo a wodzi fa wakandan. One president no military leader nti nzama recorda onye but one na wo kwata wo tomatoes is sabi wonam ho baby wonam ho baby a wo concert there ekwa ha be maka fa tomatoes no na wo share nti what they did was awo ebia Susan you wo ID card nti samu hu da wo ID card no Ghana ID card menyo hwe It's omno na dama oja hon ma enwana wande wokita we tura wode na mefum ho na woje mugu nkofo because wonyi we food that we feed ekrom ho so that is what happened only nkoma menye journalist bunumzi efa ho was dam na sana adzen ote nti oyare ho papa there him ma me mo ka tomatoes abraham na asama otodam ato hon oyare ho sam papa kakra ebedi na yekoya yamba ma me fa crusading guide nsodom crusading guide enyim ho abrante so papers ni nyina wozena aba Zebula policeman watching somebody papa enyim ho so wozaba cocoa price ya kan ho asem nti chede and some na the same na papers ni na or kodo wo eho it's Ashaba Shodo Daily Insight. Yo, momento aso the insight newspaper no say Mahama speaks on reparations for Africans. Yin nim say mampeni obi a eba no African identity ni African nkankwa esinani so pa obi a ehu hia no na Nesama wokan nyina ne say yes ye hwe enkane no colonial era no nyema bi a ekọ so a na enye the way amanfo foi nyema bi omode ye omanfo a ewo Ghana ha na say Africa ha say ya na enswe ni emra so say ewo so omohwe no mopataye sanso muni ye ni ye kra apart from say omo fa your resources
free of charge no omusan so exploit enipa wo Africa say isan say omuhwe ya ye nsem fata bi nti no moye ayaka de bi a ensem fata na President Mahama say baby a ye dwi de e so moye na omutua bibi ma ye te say empata omde be pata because no moye no and strain you crack. SMG condemns foiled coup plot in Burkina Faso. Oh yeah, some cool and some let me feel say by now I was say young komobia ya kan twam. A thing of the past. Komobia ye die twam kra nanka ye nti bi kra wo ye wiase anase ye man mu but hwehwe ho eguso a ekoso achese SMG kase fraud cool plot achese nkofo bi o madwen san ko mbe tu aban agu ewo Burkina Faso na o ma ebinim wo ho omo ho akoka adwam yo yeah, it's true. Na metie na kan nam from am say Burkina Faso president omenya ni de oye military leader de ne mum no obo man yeah mapo me ne fan but nobody knows. So say ne oda ne jemu na onim se ne esihihye fa e bia na omo no hu ni se ne ye hu wo abonti he oho no wen to ntim ho na wenyim za rekodom oya asemo. The US using blackmail and coercion coercion to intensify its blockade, says Cuba, and no foreign news the insights and pay or the aba. Mama saw the Daily Post Daily Post za I am a papa me who had I say I am a cocoa farmer too. Young papa President Mahama also now see a cocoa farmer. And to be na name is into a motion or a cocoa farmers. Za oil winyan in Zinua oil winya fee. When you do my in Arabashe, ma oza Bausanda Naso or your cocoa farmer. And you was not Zaba and Papa Mahama Kriya. I say Mahama opens Maiden Tree Crop Investment Summit. On support ya bodo dado. On also our Ivory Coast. In the Ivory Coast one cocoa bun. Our shows in Yanzia. It's me who baby poor can baby there. The Agric Minister for Ghana and I Agric Minister for Ivory Coast. Me who me say na agree no worries about. Mo baby the Agric Minister for Ghana so be see Agric Minister for Ivory Coast. Sure. That one man is our question and needs to from. Na sasa mo ye. Me say me mu na be share. Into maybe it was just for fun. Maybe I'm always just for fun. This is sir. Yeah, but share my obi film baba. It's a cocoa board one so za use in Kana Kande. 1 monthly salary no what's done no so Daily Post or the about to her now yeah in cocoa board is a way in the hot the hoid into what's that done yeah it's a young that so what's done what's a come cocoa fun another what's that the one sana what's because in coffee didn't say made them for you that's our working and okay cost one and seeing your bed and you it should happen in our pockets. Cocoa farmers were bread. Sir. Into baby or one as a most salary there. So I was or done or there, cocoa farmers walking. Either there was a back and one was one scam on. And now there, baby original, one general. As some Daily Post so other. Okay, now Mahama has me okay. President Mahama has me okay. Say onu see cocoa farmer. Farmers no ebi di BHU. Okay. So farmer and so farmer. What we can say President Mahama cocoa farmer. One me cross wo eje champion cocoa farmer no omu ye the same. Okay. Debi. Eje champion the cocoa farmer 2 acres. Okay. Who no di 2 acres. Or can sir. Amaudio so ye jama obia. Emu de. Or ye jama obia. Nti de personal. I saw no so na no tumi. Eja papa de. I saw oboama ne mba ho to. Nti e bia ono so nim akwan cocoa farmers omo bre. So ho. Eno nti na e bia o kan sa nti o de yan hwe de e besi. Yan hwe anta busu da o twen kwawie ye de bia na bibi aba. Nyamompa yesa. The inquisitor so card assembly no pay. O see impending John Smiling Mafia. Reshuffle. Appointees G3 arrogant non-performing ones to go. Asami na wakobosi go.
I have some control. I have some for any big cry. Be a man for me, or more, a back home. Sir. Aha. Obi any, send Susie Queen or Canama, I'm so come to. Oh, open a car and I affect him. Aha. And see, they're okay. I put it at the abbey. Ministers, no. The Brennan said back home, sir. Because they are by who and say ministers and there's a 3 or 4 pay. And I hear you now. And see, but Brennan said back home. And I'm on for so a day a check president to say CEO of Cocoa Borden. Oh, Dr. Randy Abbey. Dr. Randy Abbey. I'm sure Becca no. Yeah, and you chum baby, you a community connect visibility studies. Now you chum. Me person me baby chronic na. You do hono na. Omo person mwenye astrotef. Oh, okay. Now sha. Yede abosian goods ha park no so enye ne. So that's say omagye ho. Nti je na omagye ho no obi antimi nkobobo so e na omode abosian so egu so. Na wo sha say onaboya osha na say ase eje bi ba. No ko bi kakra. The excavator say adi machine ba kwa kwa so. Oh mo sha na ani efiri ho na oyi efiri ho. Sa eno ane ne e kase. Papa ne tikika. Ebe kan butu wa no krampo on dwen say bibi sa e ba na kwem. Now see Mahama speaks at Ghana Tree Crops Investment Summit and Exhibition. Enua na yen hwe na yen nuadua no ehun sem e na President Mahama enra summit a course no okopie ma ono so de na no disem e de tudwa e wo ho. Meet Mr. Nat Achampo, new Deputy Managing Director for BOST. Boss Enya Deputy Managing Director for Fire Friend, Mr. Nat Achiampon. Ghana, Lebanon in high security talks in Accra. Security there we here point no. Ye say Ghana bono nkofo fi Lebanon no mobile say. Papa. Oh, Lebanese will claim. Oh yes, they will be brain na. I want to have more pa. Sa. Nti yes afani nyina e be hwe kwan ya fa so security. Nsense me ho be koyie e wo say ye Ghana house say ye Lebanese o na bibia afani ntoma pa efia. Mama so do the Daily Statesman. Daily Statesman enim ho na odaba. Daily Statement enim ho san ye wo kan Daily Statement enim ho na no say Parliament reintroduces anti-LGBTQI+ bill say medi nkan aka ho asem na no say no ye the bill no akwakoto Parliament a enche abejafo be bobo ho na ya sign it hopefully ye bompa say che na say bibia akono fefefe. Let's tidy up for 2028. John Boadu says NPP must signal full throttle. Na enoni asama ewo ho NPP amanyoko ni mu for 2028 no. Openi say omomode na omunye omu homework yie. Ne ankoyie bia no omomfa ntu yie pepepe ne ma bia ensem fata omunyi mfi ho. Na ne esefata nso a ekoyie no omunhye mu kena tidying up no ebia no se ne ya 2028 no say ban say general election koso a MPP be fa no sharp crowd money obia empre ho. Minority demands restoration of old cocoa price. Minority or more emrahwe bedwem de omano atomu bi say omampanyin hwe na old cocoa price no on famra. Acheba am there you can listen komo and pay na yan ma crowd obakan ye ho in fact wa ba okay nti yamfa ntuado na yemfansi the daily just no on pay abodo dada mosquito bites muntaka sa ya kan ho asa ya kan ho asa nti ye de aka na be wo ho na yetwa ye ho tia na ya san ba ye ba na ye de nkomotwetwe no so ato aso okay Mido, Ghana Biana. Ogo fa jebi aba besu en fita no pa e say baby shit. Mangashi. Junior. I'm saying so na for me be there no. Sister Coach pa. It's woni gas. I'm used to the why. My wife.
down Yankana. Ah, sister, course. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. LPG, let me see your hand. Ooh, I got We sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we'll deliver. Thank you. Yo, I just shot for your son who akwa about Coastal TV. And I pay a bezin komoka kra afa awar some nadza or sinan same we na yehu za or kodo social media and besia fa wa fall victims bring baka or Russian benina obo-pay hen manimu no one send some kakra na pay yeri bezi into na pay nya any bezin common of friend Mrs. JEMIMA EDNA ASANTE ono na se ko Roman aso de ma o peda mbaku a ohon ono no odziba no bring back the president of Catholic Women Association or Pedu Catholic Church and pay achaba JEMIMA yaba akwa about Coastal TV. Yeah. Ojama bro. Yeah, bro. Yo, ampacha wa po me. Ya me na dom. Yi pa na wo so. Manso mo huye. Ya da wase papa pada ya fro na agihene do. Coastal TV ebusuan abaka ho. Nti bibie nya still ya baton sa fro na aba. Nti your first time papa do. Papa. Yeah. Yo. Nti anapay yimda chechire yinyu e ka chiraze onche na akonti yemfa wo nhyem bebre an. Ye kakra bi na akọ. Inti yebezin komo kakra na za your friend relationship ebia kita hodi na achede awar aba edin kita ho kakra benyin na besia obia hunu ho pocho epeda mo wa na yezin komo we be date for some time ansa na awar aba na sisi relationship ni menyin na besia fo won kita hodin ehwa wankasa ehunu den wona ansem Iye asem kese pa anapay we bisam osande waka awara no ye azikonko anyankopon na la ohyehye na ofi tete yakọ bible mu pa oye nkitahudzi a oda benyin na besia wonentem na nde yehwe ma wiaze no lokwa nzama asesa kura ndamafo aya ba ya asesa no kura onye de nzama wode awarefo wote wo ho ase anamo a wode wotu na woye nde ya asesan nti wa ma nhyehyeye a Nyankopon hyehyeye fa aware ho no this time onwie ye papa ewo nkofo bebre wona sitinem na yehwe relationship e kan ya de nkitahudzi a oda nyipa anade eku bi wonentem a onam do ma awarempo opem anade ayonkofa soronko de oba wonentem nde nzama asesa wase bibi de abefo ya in a computer age nti wode computer nzama no wode ebo wura ya na brabo mande nzama asesa kakra but anape ye bakasa afa hu bebre na ya do suko kakra wo ne ya hwe ekwana ye befa do a ye botum na ya kai tete na ya sanso ye za abama anyama wa ye yo achaba da se papa yesha tetson na so obi rukwa awara wo se awara no wogene fie nti ebusuafo fifie ebia besia ne nkofo ana benyin nkofo mpo wokọ ebusuafie ho na woka bi sep ya peda hene be obadami fie yi mu
na mpo busua na mpo dzinkita ho pansa na awarfo na mpo wabem na ndadze tira mana re kan yehu aba no eko KFC abesia wodofo ho eko Hatchland abesia wodofo ho nti nda wama za yenyim dadawon onda sonko kakra abem nti ehwa yebotum yenya akwanya bi ma ya san akọ henechi bra na first woye nara yo debre ebisa no akwanja wo ho na ende he na ye betena ase na ya tinzema bi ase ni asesa he na akwan kakra onye de debre kai enka anu no wo wara nya de hu nyipa na na rewar onye den nyipa na ehia na wonyi gye no ho no wo de nkita huzi kakra bi ye de oba ho ntem ozikan wo de hu nyipa epede nyini tu dem anamon osan say awar oye no kwan war ntimpeyimfo se wo fe na awar nti wo de nyipa na zinkita ho ni zin baby ofi at least adwuma oye ikuro ofido baby a ote enwa ende tukotena nti wa ma adwuma na abrabo na ayerebon yewu bebire nye baby a yefi ho na yete nti ti de bi a ifi adwuma ko na abetena Cape Coast na se ehia obi a wada at least nipa no oye background check kakra ti de mekan ansa na obotu de mana manu pa wa yede wetu nkan no wokọ ebo wo mpanyifo amanze de mehia besie bi ana mehia benyin menyi gine ho pede menyi to anamona wokọ wo ye background wo check wokọ benyin nechi ana besie nechi wokọ hwehwehwe nzema bibire ansana mpo wa ma ho kwan ma ma yede wo ehia na demo ade fefei wa ye enso nde ya to na jejem na inde ye hia obi a na che de ye jejem na ye kọ de mahala na no so omboa nti de mende ye hia ye beto adwen na ya hwe kwana ya befa do a ya be kai tete na nzema pa na nkan wo ye ye kosua na ye za aboye ne bra yo achaba ma mi say so ehwa awofo wodzifa awofo yedifo bebre nde molkodon makada awofo yedifo osande entete pa enyan wode mayen no nde ye jeja no ya to na jeje mu ma nzema bebre wa sei anya da me ye checheni na odu baby a nzema bia ya yehu na ye bisa de ye morals me fa brofo kakra mbro morals no owo he de ekwan a nka no abofra kasa panyin ho a ekwan be fa dumpo aba kasa ehwa be kire enyizi obu eza mampanyinfo nde onyi ho de aware semi ya yereken ya wo hie obi a oje ne number hia me wa ha na olokodo the masemi be Russia nyina semi be ma ye investigations bebre ye pokodo but akatese bi kache me the mama enda mo olokodo no po ize ono no di na we po mu nti na wo kan you crofo bebre ye nzama back door oye humpo chen ma Russia nyu abi ono nti abatan anada awofo ya toto nzama bebre ase ma nzama resei but akwanya wo hode ye betum ya asan ya yedei ya konye nechi ni yakofa nzama pa wode tete no menso ya transfer ya ma yen mba ama won so wetum wa bobra pa anepe ahwefo dwumedza yerizi ya kasafa oye relationship na onye aware ho kwana ebezinkan enye benyin ana besie enyankita hodi papa ansa na mpo aware abado anepe yetu ayankokwa me yenya achaba JEMIMA oye owura JEMIMA EDNA ASANTE Catholic Women Association owo Pedu asorimun ono na oye honi panyin ma ne pe enyirizi nkomo a otodam no efi abodo nti yenko ho prekwen ehia obi besia enam epoi agba no ekezi udwuma bi na ehia abentie bi na so menwa je ho menyanya ncha menyo betina ebotum ze won number mama na se edzima na dam danaran oyde ezinichu na yinu konifia bocho answer na you know dembre makan medical makan issue bi a nya prekope na wode oje won number another express interest there na nyi je wo ho ope wa asem na wode dey ezinichi onye de wode tobo ase na eye background check kakra ana investigation kakra onye de wode hu nipa na enyele to the man amon baby ofi ote hemfa ebe adwuma na oye nipa ben nde wiaza ye hu papa abefo technology na wa aban
One number, mobile number ko binya, obotum za yenzama bebree. Na de nketesi ayaba ndamaze ne yenhye nenso. Onya manesa ka one number. Na wo Facebook mpo okowo account ma. Obenya every bio or data about you. Into ono ndamaze wo de yenhye nenso pa. One number mpo ansa na edibe manyipa no de ehuniye ansa na edibe number aba. Na ketesi de nyimizi nkomode abranti bije na number. Na olbobo number ne se na benyin no we save all free. Ofra ya no saketesi ya number na eza amam no ye wrong. Ahun dem besi afo ye ezi menyufo na amasisi a wenyu ada ho. Enti sisi ya no ezo number ma won a na won aye dey we save no wa frɛ no ahwede oyampa oyawa. Ama mo pedo ye bia no etum waye. But ma me kan dey ni nyina enwu wa age wo number. Onyi dey ifiti ye ezi n'echi na enye no ko dey Asian hotel ana ni fie ana dey no wo dey tobo na eye nhwehwemu kakra fanyipa no ho ansa na ebotu dama na mo na etu yo achaba yada se papa na ehwa iyi akakan also kabakami iyi zankoma yezi aze iyaba Russian papa yi mo be ya Ghana he ona na yepeda yezo ka ho na izi ho nkomo kakra na yasha asama osi no bia se papa okọ mall Accra mall whatever or call mall na hu binum na onye hu na izi nkomo na say oje one number na za ka ho inde follow me into follow me no na onye okọ baby a onye okọ na waka yema okay yes nka na kan de ohia oye aso oye de obi o hia first time na oje number na is nature nti yare hwede mesiafo nya number mesiafi a bonyi beka de wa fall victims esha oye enyuber ana de bronyi a we hun ebi oze hono bokwa brochu nti no ma wotu anamara otedam oya we ho sem bebre na wa bagana ndey amemete de masem in fact mo ro hoi onye de ehie benyin a sabe mpo onye Ghana yin muntum hu de bi a na kala kokko no ana de na hofe no ma de mo nketesie wotum wo fiti prekope wozi na echi na oya we ho de ne kasa no po brofa follow me sabe mprebiasa da mo kasa yi wo ka kire wa wo de igina na adwen ho kakra zimechi na mo nkoye de ifiti ya na wa so asor na ezi na echi in fact oya asefim kakra but asem no wantwa yi na ye ntum so ye nkondam ye nuanom a wo ko wura da mazi no totally because ye nyim condition another experience ana wo wom at that particular moment ntia what ye dem ana wotu dem ana mo nti dem bere kan de bia oye sikasem oye na hofe ana de adwuma bi na o de kama won ana da den ye nyim ye hu ya de follow me na won so we ezi echi woko asem no we si oya ahom to se mat da what de ye Ghana fo mesiafo 80 so ye no kwareza na che de oye nyi bisem ye be ye na mesiafo afefe a wote dem na otum na olio kwasi bonyi si olio ede won akahye ni hotel room no wayo adegengen otide owie wa san so wa oda ba social media na sebe mprebiasa Africa fo mbesiafo ogu yenyim ase poto otide bonyi no wanya zikra na yakopo no nyim no botai nti ode ba Ghana ha obeye de mazen nti da ba aka no onyi da ye fiti ya follow me na zimechi na osu zimechi ode nya abota abrochimpo na epede kwa wo kwan papa wo ho a wo fado agotum ede eze hakol na nya de fiti ya na so na zinechi just like that achaba ya da papa na ye hweza abeya mesiafo na wo fall victims ebinum ababa no a wo kasa obi pon zen ne kun ruja na war na ono ne zen na ye hu post bi de ose onyin benyin kasa just 10 to 20 minutes na sisiara abada ne kun ruja awar na zokan de ono kasa oyobi a oye real estate manager or agent nti on hu na onyin nizin komo bi sa na adwuma oye na benyin so interested dama ombra no hwe na onyin nizin komo na oye interested in whatever she does nti iyi na achaba no po wazo nizin be friend Selina ose nukun za abei ikun no pede oja na wa
ehwa sisia no benino all those Selena you can na yenyim those si wo hotel ho wa bro ko but oreka de ono okwe no oyen kaka edwuma sam but ikunu still anti hwa ikunu ho kwande oja ne yiri anade yenyim bakasa da me na ye kasa ye obi abete bi mpocho yo medasi bebre easy moto to asre benino de onya abotar because asem na wa aba no oyenyan onye fe nanso yentum na yemfiti prekope ne yenka de yeja yawar awar no amda oya kwento a enyimo yere nyenete enyimesi moti nti se bibi de wa aba na video aba out a wode yenya abota na investigations kakra dem obonyisin na impo dem the bible can the enye wo yere te ho na wukuni te wo no ogbo adwaman na se ehwe na epewaza enye na kasa ekrakra na efa wade ehwe so na entuma na chede ayde eje no nti mototo asere benyin no menyim de obete banka onya abotarman because situation ya wa komi onye easy wo video ana wo pictures odeda social media we asi bebia sisi obiara ate na obiara hwe wo yenye report de ya onye easy dem but mototo ase onya abotar pa na yenyi besiafo yenyi won kasa Ghana fu besiafo yesere won wama yenya abotar wo dem nzame dem suban ho nya de yefiti ya na ye ye ho location wo de ye dwene nzame kura na ebie no ho odi kan bronyin ko ebia na yarba bi wo no ho ana de in the ritual killing ya wa be obotum wa keshe hotel we kum na wabusuafo obiara enyim we chirkwan na keshe hoi se dem asemi to wa ebe ye ne dey nti ya besre nkete esi a wa ba wonya abotar pa na mama mpodo meka bibi kakra de woma yempe bibi nye kasa na si Selena no a real estate world developer or agent na chedo onu mpo wa adwuma yu nti aba sempa na obey anade well also onye ne kaka adwuma ho asem but I don't think you should go into that extent anade oye na bibi o shafan adwon ho entase anyway yenye hu video chede na they were into that act ba ma wa ben nti ya betuto asre benyin de onya abotar pa na yenhwehwe nzemam na yenye won kasa ma akomanto yim awalijaize ibi ana mofra mawu obadama echirin sem bebre na obaba mofra ma no bebre nti mototo ase de wo me yenya abotar na nkete ese so wa kodemo abrabo mu ebusua mesre onye easy kura yenya wo ho abotar yenye won kasa because mate da wasi Kenya kura bronyin ko ho ama onamdo ma besie bi wa ya no ho bon we ku no ho ye pa won chew kasa bi asisi olokodo social media na other media houses kasa bi olokodo na what day na wo ye day yesre wo me yenya abotar na sa wo no to wanka be dey iyo tumuto bia o ya accident ana me enka ndo ya accident nti se oto bubusuanyi a wunni ana wo ba ebe ye dey eboto na achena da bi nti wo me yenya abotar na ye ntu wonfo ye ka dey aza wa ye no anye ni yi na nso wo dey ye twe won ba ye ho na ye cancel won page ma so nye obia nye bibi se mpe bia sen wo adwuma papa bi ya na de besia esidesua won san adwuma ana ko school won titi bia I don't think they bring a time na ezaka ye dem ablabo basabase ebe mpo a only few people will do that because of character nti wo ma ye nhye dem nyamani nyina nso that's it achaba that's papa ahwafo ye gudu a ye zinkomo ofa nkita hudze a obama enya aware paso nde nyaye ni zinkomo oye Mrs. JEMIMA EDNA ASANTE oye Catholic Women Association asora o Pedu ono na oye hon president na nsema ye kan na ye zinkomo ni bi so afa oye nyane nkete esi amba bronya ofi Russia o abahene mani mu na nsama okodo ye na ye kada onya azepa nanso social media nti ebinum won ho ache ho nkomo yeza afa hoso na yerehwe hene mba mesiafo kwana ye babo ho no ma won so sebiwa wenya baby ejina hene ma me rekasa no ka bibi de hene mba mesiafo se wenya adwuma ya da menzame nche wonze ichi achaba yesha
me senior colleague ono senior power journalism edwumayim na me yinizin komoza abey na me bisa no ka chem de mama vi hanin ketesiamban oya enwubere ka ho na mbom za abey to the American we shouldn't condemn them na mbom yenya kasachire bi na yenwon nka to the American obi wo ha ebusuanara ofimun onam za abey mpo wato no oyin tochen ma oye pa na me colleague is another can be so in the inketesia na binum won show remorse bia on for one ho ebe because also been me post there benyin also adman na onye no ko ni dem na wo kaye na ade na akribi also reka there na hwehwenwa no bi san there den ti na onyi ahwehwenwa no na benyin ka che na eye problem san ahwehwenwa na o hyanen ono di twa video ni nyina Insi woman there young condemn ze but achaba isha besiaba ana besia esuda erebo wobra na ennam hwara na sabio obi nyu oze agi tumpo na nyeno kwaya waka hyede mu no oye dada membren ebotima aka kire nya nyini zinkita wonde only su protection na Mpocho I will give straightforward answer. Answer me yes. You have every right to defend yourself. And I there, able protect one. I there, I see nipa for the first time. Now we invite on you want to hotel room, not pedo on your body break. As I can't call there. The monkey say what you in there, what ask for protection. What the one can say, Adrian Quachi. Nipa nde pe na mission menye ne nkoye lab investigation bi ana there hwehwemu bia mu hu there or ye healthy and or fit for that kind of relationship na eja wo ho zaman sabi previous on twaye nti nka oden ketesi wo sinkete wo gina won na do ma abrante no oye dey obo no ho ban wa be o use condom na onye won to the man amon aka seka bibi there upenyin bi ose enyibiri so ka ho oye no kwaro pa ehwe nde abrabo aye womi a yerebu ya nketesi a wa aba ne binum won pe bre makande won pe de wo be yedwumazin na wan kasa waza acquire wealth waza ma won ho they want easy life on into there onye mbenyimfo se be da na wa gisike fi won chen na wetum waza toto nzama wo hia waza abon won bra na ono so no it doesn't end well. Ibia na sisi awesi ya waye nyingwase potoi. Akatesi bi keche wanse mama, iyo normal o ya azi olukodo. O keche mde mepekro ode mboko certain places wa kwa cheche molukodo. Wow. Enyo de universities na di abraba nketesi an wo bo hwa was ofre bibi hook up. Aha. O number lines bi a wo za to 2 hotels na za. O hia wan la na wa afre won no wonyi won ru bodamo bra. Oh yes. Because I wanted to get into the depth of the whole issue. Okay. Also, you're lucky. No one's an out bringing no intention or the bear or the record. Any bill come. Okay. And you better one my anyone saw my yaw. No, the baby about an so. You're at fault. Okay. Oh, you're there. A little tab of fraba. My bofano appreciate me man. Me man. Right from onset, abofanu shana, you nurture the child, and you teach the child to appreciate whatever he or she has. Adibio will be a kakano or no man one a day, on so. In the way, we gank it is a washer. Nobody's inti Nayan Kushe, you also pedo a day when you be and tala washer. Akatesi and all cast was a mama, what top pressure, my you know? What top pressure? I say, I'm using Como University. Okay. Men say school be needing. No, Kakan, Zamor, Codona, Muhu, na say, a winyame, Nantity, Mumia Christianism, as Buffer Hockacra. There, I wanted tia, or Jina Yame, some the woman. I did won't put ya, about John Hockacra, and I did Bosusukakra. But you been neither walk or back. About time in my quarantine, what do you call it? Hostels, the ama wanemba, and so mofano on the move. Oda na dra wanam. Na nzama olokodon. Yide nyankopon na lohu ye mobo. Nti abata wo ma yenyim bel, na yenyim mofama na nkasa. Ye ntete wo nyamisuro kwando. Amadamu nzame nyina ye hu biu.
okay nde yi so awa be so ya adisuadze pa o ya adisuadze kese benyini so wo yareba bia na the HIV AIDS ya yeshen ya yareba ne zo do so nye AIDS nkoten viral infections bebre enye bia wa brabo na ze fa hen nti ye bototo asra abatan wo ma kasa na kasa che wontum moframa ne yemfa mpai bo so nye den yemfa nka ho achaba ya da papa komo amenye me panyin zi no ekra na okade won show remorse eraba ko ni poster ohuni I say if he sleeps with me and posts the videos is it your body into daman ye sun mo hon obi so ne za orkan nti na me panyin na okacha me de samosha yesu mo ho no yes yemfa counselors mo hon na wonwon nkasa na ebi wo had the trauma na mpa we hu ni video wa ba no go through no ebi ne ze omfa no ho ana orkan de masem nti hwa still yankoda na yanwon nkasa yembo mpa mo ho na ana de yenja ho because obi no say na nkasa ne body a so anya na ada na say we show video na omfa bia oya re husemu ye ko ye betumi akade ye ja won da mala da bi ye ja won because awo atete wo ba enya abotala atete wo ba wo fie asiesie no mo de kwa agba no e bia na waka fada ma bofre yonko okay enwa ni influence wo ba no do oteden abohwe na efi nyame anya wa adoma na wakose moframa bebiri ya na de nkete isia bebiri oni nti ye nja won ye bokoda ya aka ye bokoda ye tuwonfo ye bokoda ya asra batan de wonfa won hunjim no wonye won kasa na afi yenhwe de yakopon be ye adom na ye de mpai bo so aka homa nsesa abanwonum a because iya won show remorse biye na chede oyaza otaye oye ni suban nti ye be ye ne den ye ntum ye nto no ntwen oye nipa acheba akrosa oka hon ose nyimpa abrante bronyi Russia nyi bronyi also man apple no ice cream then forced me to sleep with me after I followed him to his room. Into all no onya ice cream na apple. Jesus. And na ozinechiru na onye no ko. Ehun, ti da man American. Oye yew. Osande aya bad tan na ofie. Na video aba mi ehun de obaka ho a sabiwa. Bad tan we mesh so. As the time we we ehun nti the American da yehia yamba no kasa kire no odo ye mo especially henba mesiafon. Usande hwana bibi otsedam no wotum na wokom oye yew achaba me yenhwe hwe tsedam yezin kan ye sha asa na ye kan awar na obi abafie obaje awar na oben awo besiaba na sabio edze na be ya na edze na be che dada na won so wetu anamana aba nti aba na wo maami ana wo parents awofo na kade benyini wache enyiso ana nza wache oyi papa nti wa be ma oma henembere kakra na echiri na yeso ye bomo hono mwe na obenizi sidaman iraba ne bufu papa de ne mbra so do wa na ne parents wo pede wo ye ma na waru kwa echiri na yi na azim pocho eyi ne so badama ban asam na oyde as awful ebeka kire da si bebre wo question e bisa me metra he nyina ara kasa mesro on de my experience bi da okay he aketesi bi ne za osi de si siara eba roma asoruma I think eboko relationship ma was offer entity mu for be boso mesi ansana na aketesi alecha de kwan no waro dodo ontumi ntena sentwen boso mesi ansana wa ye den wa ye won wedding na me bisa de abaje pote no wo nti a ontumi nya den ontwen wankasa echiri na mete de say wa fa yifun nti opede nka wo ye ntentem na o de kata do but women are so dem pozo no dem as wo nchi na onankasa na say obadama offer or ye white wedding na bohwe na yifun hye ho ehu a na mama eka nyina ye de wo question e bi sei bibi de mo ba wo de ye nya abotar awara no kwan ware de mempanyifo wa kan your lifelong journey ye de ye de ye hu keshim nti wo de ye sabota won zama bebre hu na ye na wo for wo ye de wonye ye kasa wotunya no fo wo kire ma ekwa awanu mpa wa sade de ye besia de eje nyidi be ma wukun nyina o ye ntete ya wo de nya no fie okwana be fa de be siesie wo fie ebe mi edi manager ma wukun na womba
ebe ho wonzama ebe toto wonyama nyina wo fie kama ende ye career women ye adwuma na ye san so ye de ye hwe fie ka ho da munze na nyina ehia embel na de hia enyantete na de akofie se antobo na wanfa da munyama nyina na rush ekehemu a echiri no hu nsem bebre echina benyini bi asa se bi mpedu asa wotete ni yi wodi ni fifie ni bondo hu da munzama na oye ne tan oye no ano moze echi ni yenyina yenyim obobro wa fine na complain counselors na we hu amaze asofo wo bre nti ya yenya abotar me en rush because oya kwentu a owal papa yi nti se rekowal na wa wofo wosinya abotar ma won ber kakra na won hwehwe nzemam na won kyerɛkyerɛ won zama wo be ete nka na nka demo bragoro na demo yi nyina na nka oboan ehwa wa ogoro bra wo kyerɛkyerɛ be na wotwe ebien mesi me bezi hu nyi da ye besia sebe ebototo wonzama nyina akona bafa besiesie wukun wufie womba ni nyina na wo kyerɛ yen but in the technology nti nzama asesa kakra ano so mokodo amaka de yenya abotar na ye rush into what marriage because onye aza odefum yes achaba edase amde anchare na yamaye mudo ashafo anepe yezum komofa oye nkita hudza oba kwenyim ma aware baba ona no nkomo na ne peyezi nya ne peyita nkokwa me yezum komo oye mesas JEMIMA EDNA ASANTE sa korum na so de ma o Pedu mbaku a ohwan ono na oye honi penyin ono na ne penyizum komo oncher yebama hen mudom na achaba mini sei kakra oya aware someone obu ho someone braso nyam ho kafo obi aba yi zamempia no obi aba dama embanim ber na ebo hu de ya Mr. Right na enyen abobra but that's the questions no ye do papa ebem ber you anya na nyi ya set time ya za maye hu but nyen ber no onye nyankopon ne ber okay nti de ye Christian fudi me ye be kan de wo de nya abotan na bompe okay anamon na ebetu no odzikan wo de ekohwehwe nyipa a ohyehyɛ aware na enyini zinkomo nkomo enyini zin de boko empaibum bompe sire nyankopon de wale hu de memfande ye the age back ka ho a we enya be 30 years another emfi aduasa enya from 25 years going na bi adam time na ko school nyina ewie eye wo adwuma wale hu de yaketesi a ebobio another izimu nti botum na ede wo ho akehye demo akwantu imu wo de ebompe emampai boye kese na ebisa nyame ma wo oncheche wonzema bebre na ya ye nyipei ebi a wala so wo choices ono so a consider ono so as a second word choice wo choice na onye de ebi a amemesi do na mpebenyina oso war no mu ye dura ozimechira because ehwe me height ehun de nti na dem na mo hwehwe aba adi biu me hwehwe benyina oye adwuma a obotum wa support wa boam wo fie me hwehwe obi a obuaze respect ohia papa oko relationship na wo partner on respect wa asema eka bia on fa anya adwuma obadama ebre partners ni nyina mo bre afi so obi a wenyin another mekanda oye matured maturity in character ni suban oteden na kasem oteden otumunye na fa adwena de obi a obotu wa support wo ideas enya enyidade hunu bi a pede daache e yedebe iduru ho anade inya dem nipa no are ready there obo support wa dem nzema ma bobodu nyina wode no ho yede ohia ameni ni nyina mu ozikan ye mpaibo na yankopon waye wadom na etum enya benyina dem choices ya make nyina oyede ye nya na 100% but at least ye nya be 60-70%. I think it's okay na afi ma waka ni nyina abotar mpaibo edwumazan nkakrakra ye botum ye de ye za abobra na me yen rush kra yen to yen bo nketesi awesi don na menyem ol kasa munya abotar na awal no on the form kra titiru mmofra mabama na afi sika yi na efie hwe na ada hwe ya na afi
akɔka asɛm bi onyi dɛ yɛdɛ ɛka Achaba anepe edas papa nansa na ebema hia mu do ne mesre na nche efutu bi wo hɔ a ezeba ma hia ne nketesia mbei biri nzama rekodo a onye nso ho na wɔyɛ hɛn daachi nti ɔyɛ dɛ yɛhwɛ ho ne yei na sɛ yɛyi ho a wɔbɛsi hɛn anem nti maka dɛ efutu yeah advice for our girls and our ladies afutu kakra meka meza akyɛ wɔn dɛ aya mbiri bebre oyɛ me yɛ de nzama otiti de oba ehene besiafo no oyɛ de oba hene do kwesi boyin beka de we are what the vulnerable oyɛ de wo de nzama bi wo hɔ a yɛhwɛ ne yi nti abade nti no de bia yɛ ma yɛn ho kwan madam nzama oyɛ de dam nsemi ototo yɛn de ma me hyɛ ase music aka ɛyɛ aketesi a pɛ bibi yɛ aketesi esi do by now we be a eliko school ana de elusuansa no dwuma try be bibi e benya skill ana de benya employment na de be bia wo kan de women empowerment wa wankasa tuma de ejina wo hodo na abɔ wo bra sepe mpeduasa wa adwini mpole nya de ronkokɔ de monzama basabasa yido ebotum na atena wo ho ase na abɔ wo bra se benyina ma wo sika kora wankasa botum ayɛ de enya bi ehwa na eza ahwɛ wo ho nti nketesia wo ma yempe adwumanye yempe bibi ye na yemfa mbɔ yembra amadaache demo nzama basabasa nyina bi wa anye den wanto ye wo ma mpai bo hia yempa se ye bi a empe chapel kwa start na hwehwɛ nyankopɔn kwa asɔr bompe fa wo bra bo bibi afa to nyankopɔn do na eze wo hutu nyame do a wanyim lungu aseda kakra meka ache won anapanyin yo achaba da se papa nansan le bɔkɔ no ebia ne wo adofo bi epede echia won anepe a bɔcha kwanda wo yo medasi bebre anape de menya akwanyi ozikan mechi ya mo ho kafo good Sunday studio ha mi be menya na discuss at length wow wa mama ayi points bebre ansana asante ya waspa unti de mana moyi afi mechi ya mo sofwe aha o St. John the Baptist Catholic Church Father Collins Pedu okay aha mba kufu nyina so michia ho the man na St. John the Baptist asori mba nyinara youth a wowom de bia me mpaebo a me boyin de yakopon ye wona adom no bu eku ama won wa wo pia awal nyame ma wo bi wa wo pia mba erazi ma wo bi o nhira obi a Ghana fu nyina afa school fu a meche wona ade Holy Child Senior High yeah michia won nyina na ma meka nyina de obi a ma na nyin kɔ na adwuma ole ye ho na yakopon obehira ye ma omen we tumpon that's it achaba JEMIMA EDNA ASANTE Catholic Church o Pedu ono no ye hwan makunu hwan president anepe onyen abeche za oye hwam na efutu a otedam oze amanye nyinara yabada wase papa maka che de Coastal TV ebusuan abaka ho ya fra wonde ya ba fra obio da se papa de anepe enyen abeche nsam honhom a otedam ahwafo yakɔ yɛda yɛn ho kakra yɛbɛsan ababio emi amize dwumadu ho chia me ofrɛ mama v yɛda yɛn ho na yabasisia